dalje da ćemo surađivati. Ja znam ko osvoji nagradu da teško priča, ali osvajati nije problem. Dobro. Hvala Maja, hvala. Gospodin Veljko Bijuković, čovjek koji je zaslužen za transport naših turista. Da li je došao, nije? Nije došao. Ali ne molim te nastaviti sa produkcijom fotografija samo. Ove fotografije su mjesta pokrajine Adamove samo i Gombe. Znači nije neki rizičan teritorij. Uniforme, tu su moje uniforme, ne? Ovo je uniforma plemena Juraba. Plemena Juraba, jako bogatih ljudi, katolika. Ova crna odora, tu dečki su i cure gledali kad sam došao, tu su fulani, hauze. Vidite kako su lijepi motivi, ali više vuku na kameru, dio Kameruna tamo, jako su lijepe, ne? Ovo sam vam htio pokazati. Ovo je, već sam ponovio, znači kraljev prsten Lamido koji odgovara za ljude koji ga čuvaju i koje on hrani, ne? Vidite ove prstenove, svi nose ovako nešto, ovo je srebro, pravo srebro. Ovo su njihovi obrambeni znakovi za džuđu. Imaju ovdje istetovirane nešto poput Ljiljana ili nešto tako. Vidite. Znači čuvaju jednog čovjeka, ovaj prsten čuva sve. I vjerujte da njihov džuđu je nešto strašno. Vidio sam vam jednog vraća, tad sam se najviše i uplašio, ne, vjerujte mi da je strašno. Crveno kamenje, dijamanti, rubini, safiri, o tom mi puno znamo. Teško je prenijeti tako neke stvari preko granice. Ta zemlja koju su mi dali da se iskopa ovaj kamen i ovi dragulji i ovo ono, $15,000, evo. Sad ću vam pokazati, ne znam, ovo možete. Evo ovdje vam vladaju zarazne bolesti, ovdje je jako opasno. Ovo je najgori dio, 2,5 milijuna je raseljenih ovdje ljudi. Katedrala, jedna katedrala strahovito, ostalo je još 500 žena i djece koji ne znaju ni otkud su, ni kako se zovu. Znači i katolici i islamisti od šerijata, znači nastradali su. Ovaj kamenčić, evo ovak, ali ne, mogu ja tebi zamoliti na projekciju da staviš kamenčić ovaj samo. Vidite kakve su njihove, lijepo su katedrale, ali za sigurnost ne odgovara niko kad ulazite tu. Možeš staviti ovaj? Evo, upravo to stane, ali nema ovo. Evo, to je taj. Ovo su rubini, rubini, znači, evo ga ovdje, ja ga imam tu. Lijepi su kamenčići, ali ovi rubini nisu obični rubini, ovo su različite vrste, ovo su neobrađeni rubini, vidite kako se tlucaju. A nalaze se Kamerun, Čad, Nigerija, znači na teritoriju gdje niko ne smije doći. Zato se i ratuje tamo, zato postoje te vojne formacije koje nisu u nekom
Evo vidite, to je najveći rubin. Kako izgleda ovaj kamen, znači, taj neobrađeni rubin. To je taj kamenčić, teško ga je, da. Ali onaj safir nađe, onaj lijepi, Ali možeš vratiti ovu fotografiju, gdje su ova tri. Evo vidite. Znači neobrađeni su, nisu obrađeni. Vrijednost im je $15,000. Njemu daš $100, on ti donese kilogram ovo. Ali treba prenositi, znači treba prenijeti. Ovo je samo primjerak jedan koji ima papir. Ok, ali može dalje. Safiri su puno čudniji i ljepši, ne? Vidite kako su lijepi. Ovdje na projektoru, Alene, možeš doći malo s njim. Na projektor sam postavio ovak, safir. Nećeš moći to. Ok. Ovaj safir, vidite, ovo plavi kamen, ne? Isto jako lijep, teško ga je. Mi imamo ovdje hotel, Safir se zove, novi hotel. Na željezničkom kolodvoru to. Ovo je katedrala. Ja sam administrator bio tu, ambasador, ne znam nije više što sam, kakvi sam titule, imao samo da bi ostao tamo raditi. Dobio sam posao na 10 godina, nisam prihvatio, ne. Znači, mogao sam živjeti tu. I misle da sam pastor, da sam svećenik. Pa dobro. Dobro. Ovo je jedan zaraženi voditelj misije. U stvari on je, vidite kako izgledaju ti šatori što nas slijedi ovdje za uskoro. Vidite kako izgledaju poslije korištenja ti šatori. Ovdje od malarije do znači nekih ti boleština, Kongo, Ebola, jedna profesorica Lin, vidite, tu nisam smio ništa ni dirati, tu samo stanem, slikam se ovako. Vidite, imaju čireve na želucu, djeca, jako bolne, ne. Voda je zagađena, otrovana voda. Da. Profesorica Lin je američka profesorica sa univerziteta u Washingtonu. Prijateljica, ja sam je pratio na aerodrom zbog sigurnosti. Zbog sigurnosti njene osobne. Nije mi htjela reći ko je, što je. I onda sam saznao da je došla u Afriku brojati nilske konje, ne? Nilske konje. Moji tjelohranitelji, James i poslije sam na izvješće našao akademije da je ona u stvari žena šef za epidemiju zaraznih bolesti, ne? Njene simpoziji na Američkom univerzitetu. Tako da znate da ovi ljudi koji ovdje šetaju, Amerikanci, Njemci, Englezi, u punoj pripravnosti su za epidemiju velikih razmjera. Vidite, James je obolio od malarije kad je bio dječak još. Imao bolesno mi tijelo je. Volili su me i mislili su da sam predsjednik, ne kužite, general, Storm, Oluja, ne. Tak su me zvali. Ovaj kampus, to je njihova kuća, ovdje je voda, gore. To ujutro nekad kad se ja probudi, nekad to poplavi sve i mislio sam vidjeti da je sve ograđeno, onda bojali smo se bojnih otrova, ne, i što je, starina i svega. Kad sam krenuo u Abuđu, 66 mrtvih je bilo na cesti, 22 djece. Kad sam se vraćao u Bosnu, u Hrvatsku, strašno nešto. Strašno. Htio sam ovom prilikom pokazati jedan filmić kako ljudi žive. I ja kažem, moji sugrađani, moji su narodnjaci, moji Evropljani su kraljevi. Kraljevi, ljudi koji žive život, koji imaju sve. A opet se žale na... Ovaj čovjek nema za 2 tablete da preživi noć.
jutro se 10 puta postruje ispred mene i pozdrave. Znači, to je jako dobro. Bar su vojnički su ustrojeni, znači imaju disciplinu. Tako je Gospo Sedmić. Evo vidite, ovaj dio Nikiro. Nikiro je crnkinja, ima 6 braće, crnaca koji nemaju novaca, ne. Nikiro je jako zgodna cura, pravi uniforme, ne. Uniforme, znači šije ovakve ove stvari, uniform. Nikiro zarađuje i radi za mene. Bavi se pjesmom, glazbom i jako je bolesna, da. Vidite, to je moja kuća, tu sam i ugostio. Opet studio. Evo ovakve su sve fotografije u Nigeriji. Ova boja, ovo su moji tjelohranitelji, on je sin od ambasadora bogatog, iz Brisova je došao kod mene i zove me tata, dadi, kad ima problem sa svojima roditeljima, ne. A Usman je već dijete iz sela i grada. Usmani se zovu svi njihovi generali. Kad pričaš njihovim generalima, svima na ovom stolu piše Usman, Musa, ja. Dobro. Evo lijepe djevojke, vidite kako su lijepe, egzotične. Željeli su spoj, druženje. Morao sam sa prijateljicom brzo nestati sa tih teritorija. Jer su lijepe, dragi su, ne. Ali može još malo te fotografije da... Ovaj instrument ovdje je zvečka. Znači vi znate zvečka kako se zove. Afrički instrumenti imaju posebne nazive, imaju svoje značenje. Unutra nema nešto malo dijamanata, ne? Ministarstvo kulture mi je odobrilo da donesemo ove instrumente. To je malo problem. Ali može još fotografije. Evo vidite jedne škole koja ne radi već jako dugo. I tu su moji tjelohranitelji, pošto nisu u školi, onda su kod mene, ne. Da mi malo slobodno. Tu sam jeo otrovnu hranu, tu sam se otrovao hranu, šavarmu, mislim nekada sam pojeo, mislio sam da ljude jedem, ne. Kužite ih. Evo moja kuća. Tu se previjam, dobio sam neku boleštinu na prstu, bojao sam se da mi ne odreže nogu, no, jer sam vidio, tamo je Sem i ovi dečki, evo vidite hrane. Gospodin je magistar, doktor, slikar, pokušao pobjeći iz Nigerije, isto sa obitelji, umjetnik. Ovo su profesori Američkog univerziteta na koktelu u jednom druženju uz puno hrane, djece. To je znači budućnost školovanja Nigerije. Da. To su mi prijateljice i prijatelji jako dobri. Naša pratnja je bila u opasnosti nekoliko puta, upravo zahvaljujući ovom srebrnom komadu od pola kilograma, vjerujte da je spašena. Moj univerzitet i ja mislio sam da će me izbaciti negdje iz Sirije, iz aviona, kad sam dolazio. Vidite, naprijed koji imao su svoj ured CCC, to je CIA. Vidite, moj ured, ofici, policija. U jednom momentu sam imao problem, znači imao sam problem da uzmem posao, potpisao sam za Afganistan i tamo trenutno sigurnost nije pametna. Bolje ne ići tamo u Siriju, Afganistan, da. Evo, ispalo njegovo pleme. Ove fotografije idu za Hrvatsku, za Europu. Vidite, ovo je njegova Keka Belo, 117 godina, ne znam ni ona koliko ima, ne. Ovo je Keka Belo, znači njen muž ima 4 žene. 4 žene ima, da. Vidite, on mene objašnjava kak je on lovio nekad. U njegovom šatoru, ovo su njegovi pravunuci, unuci, ima i stotine, lijepo mjesto, selo. I vole me sve djeca su djeca i jednog dana ću mi možda usvojiti, izvući iz Nigerije, da. Vidite, ovo je njihova hrana, znači pirinč, ako se sjećate onih filmova Vjetkongovci kad se bore za neovisnost, tako ova djeca žive, od malo pirinča, one riže,
one vode, ako nemaju struju, nemaju ništa, ni vodu. U mom džipu su uvijek dobro došli. Da. Ovo je bobo drvo, jako bodljikavo. Evo vidite, moj security se popeo gore da dolovi jednog ovo. Aj. To je bobo, kak je lijepo drvo, afričko drvo, prekrasno. Ljekovito je. Evo vidite. Da, ima onaj otrovni oklop, onaj dok ga dineš odmah se ospeš sa onim njihovim. Da. Vidite kak su lijepe djevojke njihove, od djetinjstva su lijepe i vidite. Da. Ovo je jedan kafić njihov problematičan, gdje sam ja došao na kampanju Muhameda Buharija, počastio njegove žene, obitelj, kok, kola i dobio saglasnost da mogu ostati tamo. Vidite, to su djeca ta isplevena. Sad što bi rekli što je ovo? Na što vam liči ovo ovdje? Na čudnu biljku koja je zabranjena ovdje u našem... Da. Marihuana, ja? Vidite kako to sve... To su polja, ne? Lijepo polja, da. Evo vidite, Ajša, Muhamed, Ibrahim i Muhamed su malo po običajima islama imali problema sa molitvama i tako, pa onda nekad moraju ostati tu. Da. Evo, Usman. To je Kekabelo. To je Kekabelo, jedna lijepa fotografija koja ide za muzeje. Ovo je u stvari biljka koja proizvodi neki njihov čudan materijal, od čega oni prave svašta nešto, ne? Ovo ovdje je jedan dio samo materijala koje sam ja uspio po dokumentima donijeti ovdje u Bosni i Hercegovinu. I stvarno morao sam riskirati, jer u njihov zatvor da sam ušao ne bi izašao, znači sigurno. U njihov zatvor da sam ušao, viza mi je bila istekla 27. dan. 27. dan mi je viza istekla. I ja sam hodao po Nigeriji za Božić, za Adamu, zato su mi ubili pratnju, ne. Znači da je hodao sam tamo, oni su znali i mislili su da sam terorista, neki slijedili su me. I onda sam im ja rekao da sam policijski vojni časnik, umirovljen, da sam došao tu po zadatku. I onda su dobili moje papire sve, onda su me pozdravili ko sam, što sam i tako. Vidite, to je keka. To je moje prevozno sredstvo, samo jedan dan, inače bijelci se ne smiju voziti sa ovim zbog terorističkog akta, tu je milion ovih autića na cesti, odsjećati ruku, odsjećati nogu sa onim mačetama, ne. Evo, da, lijeva desna, ne. Da. Evo sela, to je selo. Vidite, ovo su njihovi kamenčići, oni lijepi, ukrasni, za te spihe, za krunice, za... Veliki su vjernici, da. Ovo je iz jednog plemena Boko Harama, ja. Vidite, zub jedan, bivolji zub, ja. Bivo, preko 200 godina je stojan, znači, kad su oni... Da. Evo jarca, to je taj kuzu, ja sam njima pokušao objasniti što je Kurban Bajram, ne kužite. I onda nisam im dao objasniti. Kurban Bajram kad se kuzu ovca, znači rješava života za blagdan, za islamski praznik. I njima je taj dan bio jako lijep. Svi su jeli, svi su pili, nikad nisu imali ništa bolje, ne. Evo vidite, to je lavlji zub, 2 lavlja zuba, ne. Lav je inače tamo, svi kutići upravo tako. Mali su, ne. Vidite, ovo su neki od njihovih suvenira, znači kraljevski king. Moji dečki iz Vukovara, kod pitaju za Bišćane, daja što ima
Bihaću, oni mene pitaju što ima u Kraljevima, znate Kralj je naše mjesto, tu otkud sam ja. Ja kažem Kralj živi u Kraljevima. Ne znam što bi im drugo rekao. Tako da, sad što. Može još malo fotografija, evo pogledajte ovu djecu. Sad ćemo na koktel, ovdje imamo koktel. Ja ću vas zamoliti zbog sigurnosti, zbog određenih situacija. Ja sam večeras ovdje očekivao punu dvoranu, a vidite da 15 društava ne može napuniti ove dvorane zbog situacije, zbog krize, imigracije, naših terena. Gospodin Davor ima velike probleme, jedno smo danas stupili u kontakt, svi smo se stavili na raspolaganje, znači gradonačelnik, vijeću, nove informacije o rješavanju događaja, vidjet ćemo. Mi ćemo sad ovako, evo vidite, ovo je mala Ajša, mala naše cure, ne. Isto se zovu kao cure što rade volonteri ovdje kod nas, tak ja zapravo